Kakami uraja raku banshi ka uma raku banshi kalayathu bau hemen jong ka sunam ulaong baka para ka jong u ka deiban syak phasi. Habakren hakilat pathai kubor baka kami jong uraja kalaong hadin baka laya kendu badu hemen jong ka sunam u kovin ulaong ba David ban penyap ya ka sunam. Usungsi nak bentau raja om nak benta ka sunam u kovin donjing bakla. Kalaong shishu bau kovin ulaya kendu tanglai minit bat ka sunam. Kakami jong uraja kala kali babalei syok ya ka. Ndrei ula jubab da kabaong ba semlayo lat namar bakil bun palat kilat pathai kubor lembat ki pulit kilayalang lembrum. Nalor katau menjong uraja rakhu banshi u bipin rakhu banshi ulaong u kobin u menjong kasonam ulaya kendu yanga ulaya thu yanga ba unsawan chaying jonga bad ukwa ban pla ba kapara ka jongu kala le bakla ukwa ru ba kapara ka jongu ka dei ban syap nyap hakani ka benta kat kung kisaki ki balalap hadu menta ngati kena 4% bakala le yakani ka kampen yap briu barok ki bala syak kena hakani ka mukot duma kidai ki baya dei kur bad uraj ku chwaha ngila dukut no ka jingya dei jongi bad kasunam rakhu banshi ngapan map ki bahaying jong uraja laong dau Govin. आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए